pini KARBI ANGLONG TV9 News kilang aradono phansme kardom pipaju panil pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi tangte non ki bertang tonpen arjuponitha Patumi phai kunini phai kora hiniarni sarpimar onima kropila pen moina boralam kia puthak along adai areng pen lakpho an ke hangpon alam thike aho kali pusi ramte ranga rong sarpe mate gbia hin pen puthot lamklar kachipi ponthu lase alangli hin pen lamthe mate lamklar kachipi pon alam the arjupon lona news desk report KARBI ANGLONG TV9 news Patumi nili hemalong nabang so meeting lang alam hai sini heriting wai pondo tami atumi nili alang le tumalong pan kin yejun chokna dal si dia pontha si aku pinyara ta familia ma ko nili ke hang thulo si hala so paisa lakh pho paisa de ma ke lakh pho kali alang le tu usu fan pachari fan ke hang pijun asi suri phoke pasipu alu tok lo ta paisa bang nang le la lu olong le la nai paisa ke hang pijun ta pu bai du tumna hang pijun da kali na hara asar bura pok divenong party hang pijun asar pi pang ta ha ape po tun ponde do usu bang ne biang ko kachari fan cross abe masi cross hang pin Masira kichoki che sini doan ta ni phana dia pon tha atumi gi ni alam ta ram da ni lihin pen ki thandun je bank ke lehen lo atumi nung ve apor la son si la abutai la son ni makro pi ke la son odlang no akam ke choklem nilitum kachini dun de bang nang thana lam nilitum kachini dun de sita tumi nung ve apor ana bank ke risomara tum si bank thek dun long lo la si wan lo la si da gambura hemalong wan det si nilitum anung veke bahinia phanta kok tan lo la si atumi ana por bank ke engsa ilo la si nitum rong pen insai thek the abotai lo la solo so la son ke chomatha la si nilitum ahin pen insai thek the si muhila tum han si nilitum chophalo la si muhila tum na insai pilo la si nilitum bank ke thang ta nilitum ningje dun de lo muhila tum paningje lo la pe muhila tum pen eko chingwai che than thu si hala jitu anima krupia hema sor divin rong phar bang pulo neta ka chongda dam do koklang la pen nili hema sor sitami la bang su ke pon pidet po la pen rong asar pen sitami anima krupia phan ke la dak arong pen ke bibelo la si dake pa dolong le lo po si uso ke biheklang la pen non si ke charlie lang po si divin rong phara hin pen si ki pulo la uso phan ke charlie akhoros ke nang hang pidun tu pusi muhila tum phan chothan lo la si divin rong phara hin pen poisa ke hang duna bank ke atumi apora bank diviala gambura bank ki pudun ke suri lak pho pulo sita lak pho bank ali suri phokya ba bank si ke hang dun lo nilitum dak ram terang rong pen ni marli tum pen la pen vimena tum pen sitame la ansi nilitum lam theke intonig lo inut beha ke klema bang phu bida sing tiranga hin pen ning ki me pen di plus solang mang rong hanga rong ame kar san choma phan tuwar ke selam pipon la son si pining surini reng kora plianing kan phai konia chiklo kedam tang ni phai inkora siar ni la khain kora trok duar baguri constituency lo da dhora ASP ang kang di plus sokido langmang rong hangarong amekar lapen bas sapang chaw rong amekar asan chom kido dam chiprong arada tuma phan tuwar kedam kibang chisun thektik pu theklong si sarte ranga rong pen inut beha ke klema bang phu bida sing teranga hin pen aprang sia ki chipadam si tuwar long alang bi ki the amphan inghan sang tiar long thok piklong lo lapen apot si di plus so asan chom kido atum ania klong pen bida sing teranga phan akero pilo pima polutang te kedam tang la so towar pen political party asong tum pinang an ka chong thui do piklo la pot si methang abari la pen akhi pen chipadam nang koklo inut bida sing tirang aphan chuning risila bang so towar sangti arlong nang thok piklong pot hadakara da tum pen beha ke klema bang phu bida sing tirang aphan aninga klong pen kachuru pajerpan
tang te tuwar ke klem pi veka bang phula pen rongara de tumpen kaning je pon alam thi pen le arjupon iksine news day report KARBI ANGLONG TV9 news man che te politik ku penta kali mute nili tungke jo kedam ki bang sugong si non de la ke de charter rong gang buralo bida sing nili mulo asi alang li phanili tum sanchom ben chuning ri lo nang phan mo nang tu ni de sita ko nang ke ching kia thai du pot al tuwaran ke nang silam pitako munang meneng ke doji pende mola chegi pum pam ni tumbari bathung antame doan pens tame nang phanta nang langun posini tum ai sab ke nili tuma poisa pen he nili tuma poisa pen si ki claim lo nili tum ke adon pen si chirung lo si chek doan pen alang phansi pipon po la da tu bang nang tu ni khana prang pe ta ni pe ne ka ko ve ar phe la hai si claim ati no bang ta pora tu na pu lo to wa bang nang salam pi tha ko si check ta sa ni ku te check ta sa no ko baki khini ta mo nang la gele mo hom sera le do ko ve le do ta mo lang tu nang chi pi pu pe he la bari pensi nang di la kem pi lo da se man ni li bang ke atang ka ke no ke ni mi thang atang kai sab lo ha buka khan ni mali ki long se en he ko an ni ko an claim lo da ni lo ka klem ta te non ni ko an la pu the ke de lo la to wa ko an si pleng ma lo la bang lo he te pi ni pe nang ke ni pura lo la ni por pen na jor ba nang ni tum non mat ke nang le abajat ke chelong ko an dam ji la dak la pa na la dak ana lang bi ke the la pa an dom pa pleng chong to war mi se na tu ni pi ni lok si hala han pi ni ke number de si mane 28 ke dame lo ke pi ni dekta re hu ke sare haja mane 30 ke thong ke pare lo ju ke no ni bak lem lang puti trok ke bak trok ke bak le rok dai te la so bu tha long ke Kiching si Singhason Fest ki bipon jia dim di subai pathua klamalong pherang ke chompen ka hom ridam lakhain ko Singhason a hawar kiching si Singhason Fest ki bipon along ka chipator bipon Singhason KARBI jotanga te rang lapen di subai youth club atumpen si chipator bipon Singhason KARBI jotanga te rang mai phu jiran tiron chun bang puron be di subai youth club mai phu Francis Milik chun bang Harbison timong kiching si Singhason Fest ki bipon jia dimaklong di subai pathua klam along kikim ke rang putsami tangji dok ason lo perang ke atom ka humre dam ho nang kapachini du na tengki no nang ke leji mati jonga cheklo ni phai truck pen ha ni phai near cap an kiching si Singhason Fest ki bipon jia long kachapati pon jia son miss fashion mate dance mate ki kan kachapati bathili ke up lapen abarem lun kan pen chinglok kadoko ve soning koi an susi kachipati son do pusi pherangke atum nang pachini dun lapen miss Singhason chipate ji ningke hangatum form mate men kachi thap alo pipon bom pusi nang pachini dun miss Singhason lapen dance competition ke KARBI ANGLONG angkang pi atum pustami ningke hangatum chipate dun long pusi nang pachini dun news report KARBI ANGLONG TV9 news Pinia berda ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi